Zagreba sam, danas sam sretno udana za isto dečka koji je bio u zajednici, već 8 godina u braku. Imamo 3 prekrasne djece, Luku, Brunu i Mirjam. I izašla sam iz zajednice prije 9 godina, moj put je počeo prije nekakvih 13 godina. Ali prije nego što krenem u tu priču, evo, htjela bih samo reći da mi je strašno bilo teško pripremati se za ovaj igrokaz. Mislila sam da će biti lakše, ali vidim koliko sam se u stvari promijenila i koliko ne mogu vjerovati da sam bila takva žena koja je samo živjela za tijelo. Najbitnije mi je bilo kako izgledam, šta imam obučeno na sebi, jesam našminkana, nisam, koliko imam kila, bila sam opsjednuta s tim tjelesnim stvarima, zapravo duh uopće nije živio. I ovdje kad umrem od tih tableta, kad se predoziram, umrla sam davno prije. U svojoj mladosti, kad su mi se roditelji rastali s 5 godina, bila sam jako ranjena u prošlosti njihovom rastavom, njihovim groznim odvratnim odnosom koji su imali nakon što su se rastali. Ova priča i situacija nije bila moja, ali ja nisam nikad imala obitelj. Imala sam mamu i očuha, imala sam tatu i tatinu ženu. Dakle, ovo što smo danas vidjeli ovdje, ja direktno osobno nisam vidjela. Vjerojatno sam takve stvari isto doživljavala kad sam bila mala, ali se tog ne sjećam, ali ono što me više radilo je taj njihov odnos kasnije. Znam da taj odnos bio takav upravo iz razloga što oni jedan i drugi nisu poznavali Boga, bili su ateisti. To kažem, nisu poznavali zato što su se zahvaljujući zajednici ovom mom putu se obratili. Majka se je obratila, tata nije, ali i on je na tom putu, nadam se, ja molim za njega da će i on jednog dana upoznati Isusa. Evo, vratila bi se na to vrijeme prije 13 godina kad sam zapravo sama otišla prijaviti se u bolnicu. I to nije uobičajeno za nas ovisnike da odemo sami se prijaviti, nego su tu roditelji koji nas potiču, guraju, uvjetuju ili na cestu ili zajednica. Ovdje je bilo obrnuto. Ja sam došla do toga da sam, bavići se ovim poslom koji su mi roditelji dozvolili, upravo iz razloga što sam bila sa dečkom koji je bio ovisnik, da se maknem iz Zagreba, da promijenim društvo. Ja sam otišla van i počela sam se još više drogirati. U to vrijeme sam počela i raditi jako puno, zarađivala sam dnevno više novaca nego što su moji roditelji mogli zaraditi u skoro godini dana radeći na poslu. Znači, od 16. godine ta apsolutna neovisnost me nekako stvarno odvojila sam se od njih i emotivno i fizički u svakom smislu te riječi. Tako da, radeći taj posao, dodirnula sam zaista top vrhunsku slavu, naslovnice, sve živo. Ljudi su me prepoznavali na ulici, mogla sam imati što god sam htjela. Svoju ljubav koju sam tražila čitav život od roditelja, da mi oni stalno pokazuju tu svoju ljubav, nježnost, bake, dede, prijatelji, svi. Ja nikad nisam znala dati ljubav. Ja sam sama sebi bila dovoljna i sama sebi sam bila jedina važna. Ja sam mislila da je ljubav to što sam kupila mami auto, što sam tati ne znam ovo, ne znam ono, baki, dede, nije sad to bitno, ne želim nabrati, jer su to nebitne stvari. Ja sam mislila na taj način ja dajem njima svoju ljubav, zato što nisam znala. Evo, ta sva moja priča, ta droga, to crnilo, taj mrak je trajao dok ja nisam, evo, u Miami doživjela moždani udar i tad mi je došla mama i zapravo, kad smo se vraćali sad iz Valpova u četvrtak, sa svjedočanstva, cijelim putem iz Slavonije do Zagreba smo slavili Boga, slušali smo pjesme i stvarno evo, u jednoj pjesmi sam osjetila, doživjela sam to da sam ja u stvari tek sada vidjela koliko su moji roditelji meni, mislim, čudno zvuči, nakon 9 godina zaista pomogli. Ta moja mama, koja nikad nisam ovako otvoreno rekla mama hvala ti, je zapravo prva bila ta koja je zavapila baš ispred slike milosrdnog Isusa u jednoj kapelici u Majamiju. Bože, ja te ne poznam. Čula sam da postojiš, ali molim te spasi ovo moje dijete. Ja sam imala oduzetu ruku od tog moždanog udara i ona vjerojatno više nije znala šta napraviti, na koji način. Znači, to je bilo još prije onoga što sam ja otišla sama u bolnicu i tamo kroz priče časnih sestara čula priče o Bogu, da je Bog milostiv, da je dobar, da je to Otac koji nas voli bezuvjetnom ljubavi, da će mi sve oprostiti, da trebam ići u zajednicu gdje je Bog. Ali naravno, ja u bolnici isto tako nisam imala dovoljno snage da kažem je ići ću u zajednicu Čenakolo, tamo među nama na odjelu su kružile priče da je to najteža zajednica. Ne puši se, ne pije se, nema televizije, nema ono. Ja sam htjela ići u neku zajednicu gdje to sve postoji. Međutim, evo, roditelji su, mama je bila ta koja je slušala jednog roditelja, njegovo siročanstvo i osjetila je to prava zajednica za mene. Neću vam pričati da su kolokviji koje sam radila tada u Međugorju, 10 ili 9 puta smo putovali svaki vikend u Međugorje, bili prekrasni trenuci, smo bili najčešće nas troje sami, tata, mama i ja. Ja sam puno pripremala, prvi put dobila tu svoju obitelj koju sam davno izgubila.
desilo se puno toga jako važno u mom životu, ja bi sad to mogla pričati do na večer, ali ono što je najsnažnije, recimo, za mene bilo je na tim kolokvijima u Međugorju. Mama je pušila 3 kutije cigareta. I radeći kolokvij normalno pušila sam ja, još na priprema pušila mama, pušio tata i sad idemo, penjemo se na taj Križevac, tata bolesno kralježnicu, ne može hodati. I sad tata pitam ga, hoćeš ti moć gore? Moći ću. Tata se popeo, rekao mi je kasnije se popeo zato što je rekao, Bože, ja ne znam jel ti postojiš, ali ja idem zbog svog djeteta, ja želim da ti moje dijete spasiš. Druga stvar, mama je otišla na Križevac, vraćamo se s Križevca dole i ja vidim ona vadi kutiju cigareta i baca. Ja, šta radiš ti? Kao, poslije ćeš mi žicat moje cigarete, ne? Mama kaže, ne, ja sam Gospi rekla, evo ti moje dijete, ja tebi dam svoje cigarete. Znate koja je to snaga bila za mene? Ja vam to ne mogu opisati. Ja vidim svoju mamu koja je pušila svoje 16. godine, bacati cigarete, da sam zavjetovala Gospi. Mislim, zbog x takvih sitnih stvari koje su krupne, ja sam danas dobra, ja sam sigurna zbog toga. Bog je divan, Bog je meni dao danas, evo ja sam 9 godina vani, 8.12. na bezgrešno začeće sam baš izašla i to iz Lurda. U Lurdu sam bila zadnjih 9 mjeseci svoje zajednice i bila sam 9 mjeseci tamo, baš ono koliko treba jednoj majci da rodi dijete. Ja smatram sam se ja tamo ponovno rodila, tamo sam upoznala sam već prije toga svog muža i u Lurdu sam tih 9 mjeseci molila za njega i evo, radila sam sve onako kako me Gospa i molitva navodila. Zapravo, sam se malo izgubila, ali hoću vam reći koliko je stvari molitva bitna u životu. Evo, ja danas, i moj muž i ja, prije 9-10 godina kad smo počeli graditi našu obitelj, prvo kao prijatelji, onda kao zaručnici, pa kao muž i žena, zaista smo nastavili graditi život na Bogu. To što smo živjeli u zajednici, 3 krunice dnevno, što smo mogli izmoliti, što smo imali priliku imati mise 3 puta tjedno, ispovjed, svaki tjedan sam se mogla ispovjeđivati, ići na ispovjed, mi smo to nastavili živjeti van. Ja samo fizički nisam više u zajednici, ali ja se kažem Iva Čenakova, ja nisam Iva Brčić, nego Iva Čenakova. I zapravo sve što danas jesam i zahvaljujući ovoj zajednici i sve darove koje sam dobila, sve te slobode, ja sam podnijela van. Zašto? Jer kad sam izašla van, kad sam došla u Zagreb, nije bilo nijedna djevojka iz Zagreba, u Zagrebu tad. Bili su momci, bio je moj muž, još drugi eksovci koji su se nalazili subotama na Svetom Duhu, molili su krunicu. Inače, ti molitveni susreti već 10 godina traju i još uvijek su tamo. I ja sam počela dolaziti, rekla sam baš mladima, to smo bili još prijatelji, rekla sam, meni je teško, nemam nikog s kim mogu podijeliti stvari. Vi ste jedini, iako ste momci, ja nisam nikad radila kuću s momcima, miješanu kuću. Ja moram tu dolaziti jer meni je potrebno to zajedništvo. Ja moram izmoliti u krunicu na način kako smo molili u zajednici. Da kleknem na koljena, pjevati za svakog tajstva, nakane, spontane, to zajedništvo, to da ja mogu reći što ja osjećam, nema veze što su svi muški. Onda vlada rekao, ba dobro, onda dođi ako možeš, ako moraš, Nije mu baš bilo svejedno, ali dobro, ja sam dolazila, uglavnom, evo, ti susreti, to je bio nekakav početak, molitva u obitelji, vidjeli smo, kad god smo zabušavali s molitvom, počeli bi se svađati. Nema ljubavi, nema oprosta, ne mogu mu podijeliti stvari koje živim, ne mogu baš reći da danas sam se pustila, da danas nisam napravila sve što sam trebala napraviti, nego odmah nešto počnem kamuflirati i tako dalje. Ne teče na med i mlijeko, mi se borimo kao i svi vi što se borite, ali imamo Boga u srcu, Bog je naša jedina snaga i naša jedina utjeha, ali sve smo dobili što smo htjeli, ja mogu govoriti za sebe. Ja kad sam u zajednici shvatila da nemam poziv za biti časna, da se ne mogu fizički odreći, roditi dijete, osjetiti šta je to porođajne muke, dojenje, ne bi se mogla toga odreći. Padre Pero je u stvari rekao, Bog ne želi da ti sebi uskratiš to, ti moraš napraviti ono što ti osjećaš da će biti tvoja punina života. Kako moja obitelj nije bilo, ja nisam mislila da je moguće biti vjerna jednom čovjeku cijeli život i da ću ja moći njega voljeti svaki dan, sa svim njegovim problemima i sa svim još mu roditi djecu s to, patiti, odricati se svega, ali kad sam ozdravila, evo u tom prekrasnom braku radili smo sve kako nam je zajednica rekla. Puno momaka iz zajednice koji su već bili vani su mu rekli, joj daj, šta ti nju čekaš? Ko zna kad će ti taj izaći zajednica? On me čekao. Čekao me dok sam ja bila u Lurdu, molio je, molila sam ja, imali smo dogovoreno vrijeme u koje smo molili i mi smo izmolili tu ljubav. I zaista Bog je blagoslovio. Kad sam izašla, radili smo korak po korak prijateljstvo, pa su bile zaruke, pa je bilo vjenčanje. Oba dva ostali, odnosno moj muž ostane bez posla pred svadbu, a
a ja imam posao na određeno. I sad vjenčali smo se i ja kažem, Vlado, znaš šta, jedan i drugi smo tako mislili, nećemo mi čekati, šta ćemo sad tu paziti da ne ostanem trudna. Mi želimo odmah djecu i tako smo se otvorili životu, iako nismo imali siguran ni posao ni ništa. Nakon mjesec dana što sam ostala trudna i dobila test, dolazim na posao i dobivam ugovor za stalno. Mladen dobije posao za stalno. Znači, evo, Bože, dajem ti sve, Bog je nama dao sve. Iako trudnoća, ta prva nije baš prošla onako glatko, ispostavila se da sam imala neku bakteriju od koje je Luka trebao biti ili prerano rođen ili potpuno retardiran, ali Luka je normalno zdravo dijete. A znate zašto? Ja sam sigurna. Ko što sam sigurna da je danas subota, tako sam sigurna sam svaki dan molila Krunicu za to dijete. Kao što me zajednica naučila. Ja znam i da na porodu, kad je sve krenulo krivo, a imali smo vezu, jer je to bilo, Bože, uzdaj se u doktora koji je friend od Mladenovog buraza, dijete zapne u porođajni kanal, strka, panika, šta je sad, Bog je pomogao, Bog je providio. To dijete se rodilo i nije bio dobro u početku. I našli smo nekakve ciste na mozgu i sve, ja sam onda u očaju napisala Elviri pismo i Elvira je rekla, cura moja Italija, cijela zajednica je molila za Luku. Svi su molili za njega. Znate vi što to znači za nas koji smo vani? Nemate pojma, ja sam obiteći nakon, ali ne znam jedan slučaj. Luka je dobra, ja sam luđački vježbala s tim malim, tako da on prohodo s 10 mjeseci, davala sam mu, pošto motorika prstića nije bila dobra, olovku u ruke, crtala. Luka danas ide u prvi razred, ima najljepšu ruku, bi se rekla učiteljica. Ima najbolju grafomotoriku, ne da je super, nego igra nogomet, sve živo radi. Znači, evo, dragi Bože, apropo Don Ivana, zub i zdravlje. Sve nam Bog da, ako se uzdamo uz njega. Tako se nemojte brinuti. Ja ću isto reći, Don Ivane, za te zube, da je moj muž, koji je prije 10 godina iz zajednice izašao, tek prije 2 mjeseca napravio zube. I nije umro. Zato što nismo imali novaca. Deda Mirko je pitao, hoćete da vam pomognem? Ne, hvala. Nismo. Evo, nismo primili tu pomoć i Bože, hvala ti za treće dijete Mirjam, od grada Zagreba smo dobili 11.000 kuna, to su Mladenovi zubi. Evo. Ovdje je došlo drugo dijete, evo, mi smo ga stvarno željeli otvoriti se životu i tu smo isto već na poslu okretali očima, pa koliko ti djece misliš imat, pa hoćeš li ti još djece imat, pa hoćeš li ti ovako onako. Aha, sad sam vam htjela to isto reći, da to za posao, za to neke stvari koje mi možda kad izađemo iz zajednice počnemo gubiti ili se pokušavamo mi eksovci prilagoditi svijetu. Ja sam izašla iz zajednice, ostavila sam pol robe u Lurdu svojim sestrama, jer nismo imali puno pravilnosti tamo, imala sam 2 suknje, 3 majice. Ja sam otišla radit i imala sam 2 suknje i 3 majice. Došla je zima, mene je tata pitao, trudna si, daj da ti kupim hlače, pa što ti nemaš hlače? To je bilo kasno u stvari, ja sam rekla, neću hlače. Ja imam to što sam donijela iz zajednice, meni je to dovoljno. I žao mi je, jako mi je žao što vidim da mi kad eksovci izađemo iz zajednice, onda se želimo prilagoditi svijetu. Nađemo si neko svjetovno društvo, umjesto da se držimo mi svi skupa sami. Pa ne bude nedeljna misa, pa ne idemo više na klanjanje, pa ne molimo krunicu, pa malo prameni ovako, pa kosa onako, pa minica ovo, pa minica ono. Ja sam došla danas u hlačama, timu istim koji mi je tata kupio prije 9 godina kad sam izašla. Nisu se poderali, šta će mi nove hlače? Mislim, to je ta sloboda i ljepota što sam dobila u zajednici. Meni nekad imam osjećaj da mi uopće ne treba ni hrana, ni san, što nekad i ne stignem jesti, ne stignem spavati od svih obaveza, jer radim, sad sam na porodiljnom 3 posla, čistim tu, čistim tamo, drugima perem WC, ali me zajednica naučila da to mogu raditi, ja sam sretna. Bila sam nekad top model u New Yorku, a danas čistim WC drugima i nije mi žao. I sretna sam, zato što ja se borim za svoju obitelj. Mogu do nedogled tako pričat, još ću vam samo ovo reći, mislim da sad bi trebala i drugima dati priliku da pričam. Što se tiče tih susreta eksovaca, znam iz priča od Don Ivana, nemam pojma uopće koliko je ljudi iz Zagreba u zajednici bilo ovih proteklih 10 godina, vjerojatno ih ima više od 500 koji su zašli u Zagrebu, ali nas ne dođe puno. U jednom periodu više niko nije dolazio, Petar i moj Mladen, ja ne svaki put ne mogu naći toliko čuvanje za dijete. I onda su bile priče, ma šta, ma kakam se više da, ma daj ono, daj šta organizirate više to klanjanje na Svetom Duhu, pa sad je tu Vrbovec. Ne, mi smo rekli ne. Mi ćemo tu biti, snijeg, kiša,
išao uvijek, taman da niko ne dođe, ali samo da znaju da imaju gdje doći, da su tu vrata uvijek otvorena. I nije mi žao, znate zašto? Jer znam da je to poziv od Boga, ja ne mogu njemu tu zatvoriti vrata, ja sam dobila besplatno, ovo što sam danas jesam sve zahvaljujući ovoj zajednici. I ja to moram, zato što je to potreba, ja sam ovisna da dajem tu ljubav drugima. Ja ne mogu jednostavno živjeti svoj svijet, s moja obitelj, moj mužić, moj posao, moje troje djece, mama, tata i to je to ono. Ja osjećam da imam srce ono veliko za sve ljude na ovom svijetu ono. Možda nisam otišla u časne, sigurno sam da bi bila dobra časna, ali osjećam da ova mala obitelj, da to nije sve što ja mogu, da mogu puno više. I ono što je lijepo je to da sada na zadnjem susretu eksovaca nas je bilo 15. To sad možda vama zvuči kao 15, ali bilo ih je 1 i 2, tako da je to super. Znači ljudi će doći, ja znam da će doći. Hello. Evo, još jedna zadnja stvar. Nakon 2 sina, ja sam strašno željela curicu. I kako mi stvarno molimo, molitva je jedina ovisnost koju ja danas imam. Ja ne mogu otići spavat, ne mogu zaspat, ne mogu završiti svoj dan da se ne pomolim, da ne zahvalim, da ne izmolim sa djecom, sa mužem, sa svim. I ja sam rekla, ma šta, ja bih htjela curicu. Možda to nije ispravno sad moliti tamo za žensko dijete, ali ja bih curicu. I mi smo tako otišli u Međugorje, prije 4 godine su sred eksovaca, bila je Vira, srela su kapeli, šta ste ovo, tu ste baš lijepo, koliko imate djece, 2, kažem, ali došli smo moliti za još djece, dobro, samo vi molite. I mi smo otišli na podbrdo i molili smo Gospu za curicu, makar ima da je glupo mi je za to moliti, kažem, molim, dobro. Uglavnom, došla je Mirjam, eto, zato je i dobila ime Mirjam po Gospi i rodila se 25. siječnja, na dani kad Gospa ima svoje poruke, tako? Tako da evo vidite, molitva je zaista čudo. Sad kad smo u četvrtak bili u Valkovu, ja sam bila skroz prije te prve predstave izvan sebe. I Don Ivan, ne znam, ili skužio u kom sam stanju, vjerovatno me i prepozna, samo su stali ispred slačionice i počeli moliti krunicu. Ja sam tu se priključila, koji mir, koji spokoj. Mislim, nemam šta više reći, eto. Držite se molitve i Boga i vaša djeca će biti dobra i vi ćete biti dobra i bit ćete sretni. Hvala vam.